Ekseba fetho katiana hape kwana episode nye chisang fitisisa seri naka lebiso ke import okuzino tokoto. Welcome to Mjolo Breakup stories kwana ho Tycoonseries ke na le metho go tsa sila ka jeno era go tshwaretse taba se chisa bitso la ke tajane uzet bwaka ga wa moela kwana Mjolo Breakup stories yeah tsa sila ka jeno go tlobua ka Mjolo ne o ka reng ha utlwa Mjolo yeah wa heda Mjolo yeah Mjolo se wa heda ha o khethina o mang ha o khethina o na le degree le tšhelete e ngata o na le issue ilo ha lo bona ha ona nyoko e hle o mulella fela yeah a lebitso la ke Mr Tajane a go fena lebitso la e felletse na ke mang ke Polao Tajane yeah se le utlwile ntate Polao Tajane se sila ka jeno ke era moeto wa rona kwano go tlo ka Mojolo hey Mojolo pele ka o se o hlalositse ha o kgethunku ka pera a go re wait ho laetsela wang ka wena le Mojolo what happened take us through your journey ka Mojolo o tloa le teana first day kwena la molata ka polati le gona le teana la kae a go re fanyenyana to be honest yeah a tsa ha ke bua le ka thata mo ka tla ka re ona santsang crasha issue ona santsang crasha yeah so ka ha jene ke le single yeah ke le ready to mingle yeah issue ka ketella ke se ke sentse mingi se ke bua le yeah ibile ntse mona ya ka Facebook kapo le teana ne re bua Facebook okay yeah but che ka discover gore maybe re tswa reasoning ile okay yeah ba e ba ntse mona ya le exchange dinomoro yeah ka la ga exchange dinomoro ka bua ho ntso le monate ga ba ga ketella ga bonana live yeah la Saturday yeah wa montsha di out ka pa ne le ntse mo ya o teana fela 2 minutes re la ga teana yeah ba a go go jwetse ya ba re la ga teana e so be ntweno e serious ya hore ka to ka gola botaba ya ho tsebana fela na mang ke mang la kae ba le a gwana la khutlela conversation ya lona ntho tsa tswela pele ya ba di good morning di good night jwalo fela jwalo se tlile o no le monate a ho lebile o sanana le hore e ka ba one day o tla o le ipitsa history o history le jwalo ene ke motho no mo rata ho haholo ile ke sa re ne ke le ready hore whenever ke ba sharp fela financial because lenyalo lona le hloka finance twa sharp finance yeah ke itse fela ena ke tlo monyala ena ele wa bona ke le mo di 26 so motho a age ya ka se motho a dolla papadi fela spacing o ba ne nako yona ya tsamaya so tame o thole motho ile more o ba settle down le yena you achieve your goals your dreams well ntshongwe le ngwe se le plan together se le vela ka o choice o no itshetse go mothena wa monyala ne ke itshetse go ka monyala ya ba hono le monate a tsho hono le monate so ne re kopana hangata ke gola ntwe ne le challenge ko re a ke re you know ha ntso dula heno o ntso buswa heno ha o tshwanele ha o dula ha o le mong o fitla kana go e batlang ke gola challenge ne le yone eno ya hore ha o mo bone na go engwe le ngwe o batlang go bona but ne re etsa bosho ba hore e hlile ra bonana le yena hangata hore a ke go tseba hore ha batho ba hopolane na ba etsa ba ketella ba se ba qabana le ntwe nyenyana fela e be ba qabana ka baka la hore ba hopolane so till ke bona hore ai motho ena o sa nhlokela nako enwana e sena le hore bo ha ke mo etseditse text issue o tla ba sa reply mokgwa ka ke motho a typang ka pedinyana ke type motho a so kana na lona na fela se ke send di text so ke bona ai motho eno o sa nhlokela nako enwana ka mo botsa ke eng ba le bana go so nhlokela nako tla ba re he Facebook ya ka ena le mathata jwalo network ntho tseno go go utlwa gore ke ntho tse nyane tse leng gore maybe ka ha motho wa mogata wa mogolo ha ona le gore ebe o so etsa big deal ka ntho nyenyana ai khona beke ya feta le jo tsena go e ka le motho ke gola ke 6 months 6 months
re dutse 6 months e hlile kgweding tse pedi tsa ho ketela e no so lobe thi ke hlokomela gathi mo ke tlameha fa motho ena space ya bona na o etsang ka bophelo ba hae but ha le tiana ona ntsa sa o fe expression ya hore hai e ka nna ba ho motho wa belaela a tsaba hona le dintho tse batho tse ne ba di bua ba re o shwa motho o ihlile ho rwalo ke ra ha ke na reason ya ho se tshepe motho eno ha so ka mpha le baka leno la e bile o sa mamele batho ne ke sa mamele batho bane ke a tseba hore ba tsana go ngwe batho ha ba rate ntho eno ke na kongele le bitswa power couple so a ke go tseba hore e clean up e le bitswang power couple ona le nako e leng hore ho tlo ba le batho ba ba le jealousy eno e be jealousy ya hae e qetella e mo busa hore a qetelle a bua mashano ka partner so ne ke sa dikgolo bo ntho tse kantseng but itse ana go entse ya ke ntse ke kopanya dito tse ke utlwa ba re motho ena o etsang ntho tseno ka qetella ke se ke bona le lack of communication ke hlokomela ai motho ena ona le ba o thwe o a tseba hona nna le go litsa gona tsa relationship ke di fe ha ka hlokelane nako ha ona le mathata re a bua so e tla be le hore ha na le problem ka be a ke ga motho ha perfect o ntse na le ntho tse leng go tlotla o mo fosetsa ka tsona le yena o fosetsa ka tsona ho jwa but ha se happy ga bua na ho la ba wrong kae ene ha ka sa tletsa ntho eno hape so yena ne se ke dula ke complain ka ntho e lengwe o dula ke complain ka ntho e lengwe gore ai khona motho wa modimo o hlokela nako jwale ke sfi le go sona le bo motho e mong a betha a occupy le space because nna ke na le experience e ngata ya motho e se ke sa re re bua ka relationship ke na le experience e ngata ke a tsaba gore motho ha behave ka tsela e itseng ke hobane cause e be le itseng ho jwa so motho ha sa bue le wena it means ho sona le mong a buang le o so sa bumane di good morning di good night yes le ha re bua mo o go right our conversation is so boring motho ena ka ga re ro le ka relationship ya hao ke eng ene challenge ha holo ke tla ka ntwe ni challenge ha holo ke ya khola maybe ke ho tsebala holo relationship ya lona ho ba famous ya holo batho ba tlo ketella ba le betsa ka majwe ko o ba ketella ba bua ntho tse leng hore la ha ile neba o tlo tla o di ignore ketella o so o di ara because ntle o mono ati ono sena eni ya da challenge eni re na le yone hantle le eno ya hore batho ba tla be ba bua ko ene re ke tlo ketella re qabana ka ba ka ntho tse batho ba di buang because a tsa ha o kwatile ona le ntho tse leng go ke wa di ignore tse jwa le o katela wa bile ka tselelo le wena o kwatile ene o fumane go rale o tlo ketelletse o so ipeya tlase ka ba yona ntho eno ya hore o tla bo so sa gone o mamella dintho di seletse batho ba ntse ke a utlwisisa ka relationship ya hao bile ka o no tsho hona le point e leng re o ketella o le head mohlala o ka fumantshela bo text ya bo motho mongwe na le yena e kena ka bo call bo bosibu ana o la ka ifumana ntho ba lo reng ke mola ba sho motho ene hle one cheat ha ke so ka ke ba le ntho jwalo ebile ha ke motho e mona a sheba phone ya motho a nke ke shebe phone ya motho because ke a tseba hore ke tlotla ke bona ntho tse leng hore re tlo dibanela ka phone ka mono because e tlo ga ke mmotsa ke ai motho o bua le ena jwang o etsala ke tlotla e kala hona mono motho eno is just a friend ka po ke mama cousin ntho tse ka tse so a se ntho tse ke di batla ke batla motho ha re le in a relationship a be clean a tle clean to me ke bona hore ati motho ena ha ona anything e leng hore ke a suspect le wena o no ke ntse ke pile wena o le sure hi no man mona ke tsitsitse ke clean ke le sure ke tsitsitse jwale hobane no sena any thing else e ke bilaela ka ena until ke hlokomela hore motho ena o tshwanetse hlokelana which means ho sona le ho hong phoso ka mora o fumane ana o la ka le ka o dula fatshe le ena motho ha o mo hlalosetsa hore hai ke bona tsela se ba se tsama ka tsela itseng ha re lokise mona yena e hlile ke la ka bua le yena ene na go etelele because it took almost a month ntse ke bua le issue e ka ke motho a tshintshile till ke hlokomela ai mona e se ka ke desperate for attention desperate for time
desperate le ho bua le motho la le bua monana e tla be ka le strangers le go di strangers tse di le ka to know each so ka tlhokomela go ne man I know my wife ha ke tlotla ke tsetselela ho ba go motho ena pay attention ampena a tsebang hantle gore ke yona ntse e leng gore ke mekokotlo ya issue hona le ntho mone ya hore vile ka ono sentse o tshore relationship no sentse e bona e thekesela bona re na le ntho mone ya gona re le majita re nana hore hai mohlomong motho ana ke sa mo khotsofatsa bo betheng kapa ke mo fetšhelete go nana mo no ntho mo le ngwe ntse le settle a sa blame a sa nane ntho tseo kapa hle o ntse o le tsitsitse wa tsaba hanke be ke batlo ho ipoledisa ke bue ka mokgo ke leng perfect ka teng ka poketsa to be honest no sena anything e leng hore ke yentse phoso no sena anything e leng hore ke yentse phoso so ka ketella ke hlokomela hore ai khona there is only one thing e re ka reng ke yona taba mo motho o nana go thotse motho a bethara o nana go thotse motho a bethara mme ke go wa tseba this gender most batho ba teng o nana gore motho ana le material things tse boyfriend ya hae a senang tsona o kusisa gore ke o nana gore motho o better than boyfriend ya hae o tla bana le tšhelete e ngata o ntho tse kang tseno otherwise ha ona anything else ha ka supa gore ai motho enana o na etsang so ka tlhokomela gore le dintho ka ofela tsa nna di bu they were all surrounded by money ka tlhokomela gore e le go monese ke computer le batho be leng ba na le tšhelete ba na le material things ka itjotsa fela gore ai go fela ke give up mo ene ke ntho e tsalang ha o loka ga di relationship banana ehle ha ile hantle go rata o compare le teng ho tena o compare ka baka la go mohlomong o so sa fane a tseba ke nana relationship ha go le it's all about attention ditšhelete leng ka o felela material ke nana di ka belwa mane but attention motho hao ke yona mpa ha o so sa fane ka ntho motho mongwe sa decide otherwise hape ntwe ngwe ke la ka tlhokomela gore motho ena has been lying to me for a very long time motho a nna ntsa mmitsa gore ke relative ya hae ke motho e nne lo e sa lentse ba jula le ka tlhokomela gore nne man mo ne ke ntse issue ene o no tseba le cousin issue ka tlhokomela gore ai khona motho enwana e bile ha ke tla tlhokomela gore eno wa ntshite e tla be le gore ha nna itse ke charger phone ke tlatla ke bua le wena o tsa kana kwa nne ke araba ke bua le ena ke penyetsa phone charge go so kana hana gore na ke yona ntwe so e be ke dula ke makala gore motho wa eba o charger phone nna ke bua le ena ntse ke charge phone ya ka hai okay ha ena taba he a tla ba re ke tswa kae ke tswa Maseru le malome wa ka issue ga thi malome ke ena aloma issue neng ai khona ne ke ile maputso ka nnete am sorry ai khona wena mihlena no you are sorry for one thing but ka mara o bone ketse tseo ke tlo botsa putso ka mara o bone ketse tseo na ne se le tiana ibile le wena o so utlwa betheng le kgotsa fasana na le 3 months re se sa kopana nahana batho ba be leng gore ha ba gwana holo because la ene ba a le Maseru ke le tiwa ne re ka kopana ha o hloke le gore le be le spend 3 months le sa bona ai ba fela se le na go etelele haholo ibile la o finyane mo ibile la o finyane ka tlhokomela gore ne mona na ke entse stupid so ka mora o find out gore cousin enana o ntso nana ke cousin ka malome o la ukwele wa hele ne ke kwatile o tla go ke la ka ipotsa le gore I have been a fool all around issue nteno ya go fela o mo le fool le o hopola gore na why do you went fool ka baka la motho ene e leng gore o ntsa o jwetsa mashano issue it was so painful but ka ine se ntwe ka la monyetsa a nka baka ka ba le here ya ho ba tsa ona le o la nyanyana fela ke ra ka morei issue even cry yeah you didn't anga ba ka inyetsa issue wa tsaba pelo ke ntshwa pelo ha ka bona motho o ratana le yena a ntsa tšhentšha o tloketella o so tlwaela ntwene ya gore e le go motho ene o sa le teng le ha ka etsa ntwe nngwe e fetang mo ha o sa tlo utlwa bohloko jalo ka e se le ntwe e leng gore boom e ga mo se le bomb o ntse wa adjust the situation ne ntse adjust till ke wa ke hila ke re
mo I have to let it go hobane jwale ke nna tlo tla ba head ene bohloko so etsa let it go ka motho le gore yena o santsa a le mmoja yena a kana kwana ha o kule bohloko ba relationship ya fela ga motho ena ke problem ina so wena kana kwana ka ha motho no mo rata ebile ne le part of your life ha part eno e tlile ona le ntwe khepwa issue batho la nkara go ka go hile a ke go utlwa re na le 3 months re sa kopana wait e le gona le mo le sa etsang official breakup ha ba linkile 3 months ka o fela se le gano le ena sa mo ile on motho eno na iko ka ke tella ke bona mo I have to move on gore ke le bale ka ena so khweding ya bone ke ke tla yetsa official on myself I ile motho eno na totally nna le yena e bile re sa tla bua go but ha ba ine so be official ka hlakong la hae ha sa ka re I'm sorry, I'm back, you know, basadi. Ke motho e mone e leng gore ha nkebe ke flat e be ke boela hona hape. Issue. Yeah. But never let the same snake to bite you twice. Bana ga sekgetlo sa bobedi ya bola. So mogwa ka ke motho a etsang di back laugh. Ntse di biele ho hanga. Tela ka go ngwe motho wa batla ithutile phoso tsa hae. Empa understand gore se wena ga o gutlele mono. Motho le aka ba bona phoso tsa hae. Ha ba motho o gona ho head. It means o ntsa ka etsa ha. So ha ke batla le mo fa chance eno ya gore a etse jolo ha. Because trust, what's a trust is you to bring back trust. Ke ntwe ka nka ndilemo le go keteletse o tshepa motho go jwa chika net o di beile mangana tajane bele ka o tsho empa ke na le potso nyana tse pedi pele re kwala kwano ka taba ina ya Mjolo breakup ona le ntse mone ya gore ha o halketa wa one o fumantsela le a one ebe ka magamo le batla ho bua nyana ntse mone ya gore e mo filele mo nsuri e le aka o etsalla ntho le o so le shole a one le wena mo vile one but motsena le ke o tla ka explanation nyana gore hai ha ke hane go entse ntho itseng but I'm really sorry ke nana move on e la ka etsala mo yone e la ka etsala mogwa ka ke nye hana ba re ke calculator ga ha force e ngola ntwe le ngwe wena o engotse so ha eba motho a tla a le shapo ho e tle ke tla ba shapo ye a mpa ha mpetsa ka matho ke tla thwana ka ke le gotisetse so what I'm trying to say ko re la ga solve peaceful ho sena le bo ke go sena le bo motho a tsebang batho bane ba tlalana bona ke bane ba sentse ba se ullana ba etsa ntho tse ka ntse so ke la ka di understand ntho tsa di buang ka bona hore mo ke hloka go understand otherwise ke tlo dula ke ikutlwisa bohloko ka hore ha ke tlo lebala motho enana fela a njwetse tsena hore na o ntshiyetseng of which ntho tse di gugulele ntho tse senang kelello because di ka ba fixed ena o thusa hore I have to let go of this relationship. Ntla mo no ihlile wa utlwa le ha ine ba ntho tse di ka ba fixed ne ke tsa ba fixed because ona santsa buile le shano ka motho yana ntsa re he ke relative ya issue so no sena le mogwa hore le ha ka ba re I move on e le motho yana ona na le mo lata ona le yena ga this is my uncle bona go le fihla e vaya na issue motho yana ke malume ya hae o mo isa ka ya issue gati aiko ana ke shoka mo amona ka o fumane ke ona ha empa a ke motho a dramatic empa motho ha batla di dramatic part of me o tla e fumana so ka ba ketsetsa di drama anga ba ka ntshwe le ngwe la ba mmoja o ka reng ha re ya re phethela ona le motho mongwe ka nnaba o ka ga situation ya hao mohlala o ne le ka relationship e batlang e le re ke power couple ene ke shono tla ka di challenge tse baya ha le manene ana o ka khothaletsa hore motho a be le relationship e private ka pa ho jwang hore relationship a e be o di mmol wa tsa ya pele ke tlo bua ka the good side pele a tsa e monate yona like ntweno e ba some sort of inspiration ho batho ba belong hore ba sokola ho jona o wa tlo fumana hore o ka kgona le hore le beat batho be leng hore ba struggle
ka taba tsa lerato e be ba disa fatshe le bua le bona so ha ene le private ne ba sena ho fumana le chance eno ya ho bua le lona eng e nngwe go re ntho eno ya hore relationship ya hao e ntho e public le ha motho a o cheat a ke ga batho ba bona hore motho ya o jola le yana ha se ba bona a sana le mama ba tlo hela o bone motho le wa ona le mama so o tlo gona go o tshware motho ha bobebe ha ntsa o cheat ha ile private ha ba tlo bona ha ba tna tseba le ha le bona so ke yona ntwe ta khola e nngwe ena le di benefits tseno ta khola motho e mo le ha ka utlwe ka ha se di benefits as such ke taba ya ho rata dintho tsa mahala ena le di benefits ka hore o tla go bitswe bo kae hore o lo ba some sort of a public figure be ka ntwe ka yone ka baka la relationship ya hao so ona le di benefits tse leng hore ona le ntho tse ding tse leng hore o no di labalabela ho di thola so o ka di thola for relationship so wa tsa bobe ba yona ke batho ba bua ebile ha o etsa jwalo o fa batho monyetla hore ba tshwae diphoso ka relationship ya le tla be re ha ile bo dijong ba he bona nama ena e jwang di chips tsena di jwang bonto e kanyetse so ke ntho tse nyane wa di but di ka ketella di theola your self esteem ebe o tlo ketella o so tshaba go ya bo kae e nngwe ko hore a tsa motho ntse ka o cheat ntse le private ntse le public taba hore o tlotla a tseba hore motho o a tseba hore ha ona mokgwa hore nka mo cheata because motho e molemo wa tseba issue so nka etsa ntho ena private ha ona le motho a ka ba e nngwe ke khola go hore hai nna ile ha ke sa rata relationship tse public so se ithutile le le ma go tlanye ka jwantle be ba hloka kae hore hela Mr. Tajana ga o hloka ka net relationship ya hao experience se ke nna nka khona hore dintho tseo ke di tholetse without relationship because a ke re se ke tsejwa ke batho ba batho ba tseba hore ai motho eno re ka mo approach because ke motho a khona ngo approach le bo motho eno ya ikakasana so ntho tse ntseng ka di thola tseno ai wa ho hlokala hore ke be le motho ntse nka ba le yena ya ba re ya le so ntho e batlang le settle pele so ihle tsa public relationship ihle ha ke sa di hloka go o no trend ntate o bua taba tsa Mjolo mara he re utlwile Mr. Tajana mpa he a tshela all the best ka nnete ga le bo ha utlwile shong ya bona tsatsing la ka jeno dile ka go se tshore se re tlo bona le motho a carpet ha o sa batla go ba mane o no sentse o tlo dula billboarding a o finyane empa wele billboard mono ntse ke tlo dula ka magabane ya ka ma magabane ya ka se just fela hore ke tseba go rata motho bo ntse ke na le magabane ya mangata e leng hore di billboard ntse nga dula o ka reng o motho ele mang o sa give up ile o lerato o sa ukwa ka lerato a sa le ntuteng ha re phethela na tsa ho give up a se ntho e nepaitseng a re Mojolo a icon because batho ha ba tshwana I believe so batho ha ba tshwana of which kana these days o so ke wa tshepa motho because ha o sho gona motho o tlo batlang ho ntho ha ke ta ho ethola ha tlo tantsi jebe ke sala ke le head bona nka ba utlwela ha ba hore I have given up ka nnete ha ke sa batla ho dola a tsa ho ratwa ho ke ntho monate hona le mona ya hore o ka nka dikgwedi o le single but hona le ntho ene e leng hore o tlo e hloka eno ya hore o tlo hloka that sexy it's success but hona le ntho ene o tlo utlwa hore o le motho ke a tseba hore na ntho ana ke yona ntho sexual need ke ntho teng but you can live without it a bonta te bo bua le motho fela le ya body out that affection yona e ya hloka a e hloke le hore bebe sexual as such but e ya hlokahala ho ratwa ke ntho e monate but ona tena o ka ba careful hore na how do you do it because how do you do it but yona e leng hore e bohlokwa ho feta tsena tse di ka o fe ho ba le motho go tlo motshepe ke ba ka la diketso tsa hae so ifile taba e kholo go gore na o kena ka hara relationship jwang di intention tsa hao tsa ka relationship ke di fe
o rolla papadi kapa o rolla ho nyala tse ka nyeng sure actually ikutlwetse ha itaba tsena di bile monate haholo mme le bona ke a tshepa o ithutile kwa no Mjolo Breakup Stories Tycoonseries nna ke le ka bolela go ka lebitso ke dimpoto Zino le tokoto a tsela ka jeno ho bile monate o ba le wena ka nnete ntate Tajane ho ya pele ka o lakaletsa mahlonono ka nnete ke gola lona ke housing ne ha ile ke single lona ho haka but ke be ka hlola ke poster motho ya le motho e ke jola lena ntse ke bua wa ka se post relationship jela ha o kwika ka ha o sa tlo morata ka hausa morata kapo ye motho nna I understand that mpotsa potso ene pa itseng haholo hona le batho ba utlwisisang ka posting your relationship ke hona ha le ratana no issue hona le batho ba leng hore ba lwana behind closed doors ba lwana fela ba ntse ba postana happy pictures with sad faces e bohloko ntsheno bane le ha o tloa le wena o tswa kae o tswa motho a chitang ha tlo ba boyfriend ya hae ma kana kwana o tswa ho wena issue ke utlwa so o posta a so re ke ha le rola ho feta everyone ho ntsona le batho ba leng hore ba happy ka relationship tsa bona tse private issue hona le difference between private relationship le hore ile a o patuwe total so hona le belong hore ba patuwe issue so nna ya ka itlo ba private relationship e single party yeah otherwise I ikutletse bane ha ikona ke na re qetile Mr. Tajane ga le ba ho tle shong ya rona kwa le ka moso wa go hloka and go fumane man le tlanto ka moelo mkhuthu hakalo alright bafowethu one more time le ikutlwetse hey Mojolo ba ha o nyise gona fela le bo Bill Gates ba kana ona le chelete ka pa ha ona yona ha o kgethe nku ka pere le ikutlwetse otherwise re tshwara hape our next episode na go nyeta ngwana home Mjolo Breakup Stories na re ditso ditlo ka ke totsile ishwe very etulamo Mjolo la le gunu ae very etulamo na ya sa o kanyati